Zdravo svima, nadam se da ste dobro, dobrodošli u novi video i hajde da pogledamo jednu partiju koja je nedavno odigrana na Chess.comu s moje strane. Partija je započeta sa E4, E5 i sada F4. Kraljev gambit. Kraljev gambit je jedno jako agresivno otvaranje koje kompjuter baš i ne voli, ali u praksi, ukoliko naučite kraljev gambit na jako zanimljiv način, možete da dobijete dosta dobrih pozicija, čak i jake igrače, zbog toga što puno ljudi ne očekuje ovo kao tipičan potez. Jedan od najstandardnijih poteza u ovoj poziciji jeste potez skakač F3, također lovac C4, skakač C3 i beli ima skroz solidne pozicije. Dok je potez F4 u suštini malo neprecizan po kompjuteru i već od drugog poteza beli tako reći ulazi u vatru. Moj protivnik je uzeo na F4 što je jedan od teoretskih poteza i najpopularniji potez, u smislu najprecizniji potez. Sada crni prijeti dama H4 i već beli mora da vodi računa o svom kralju, a to nije baš ovdje najizglednija pozicija, ali da vidimo šta se dalje desilo. Skakač F3 ne dozvoljava dama H4 i moj protivnik sada igra nešto što ja prvi put vidim u kraljevom gambitu. On sada igra potez skakač E7. Ja sam napravio kurs o kraljevom gambitu, ali nisam pokrio ovaj potez, stoga sada ćemo vidjeti kako je partija nastavljena. Stvar oko ovog poteza jeste što sa skakač E7 crni zatvara svog lovca, ideja mu je skakač G6 i hoće na jedan jako zanimljiv način da odbrani pešaka na F4. Ali ono što je bitno u kraljevom gambitu jeste da beli zauzme centar što pre. Zato se igra potez F4 koji otvara kralja, ali za uzvrat zauzimamo centar i dosta lakša igra za belog nego za crnog. Naravno postoje neke linije po kompjuteru gdje je crni bolji. Nakon skakač E7 ja se odlučujem za lovac C4, pokušavajući da stvorim pritisak na pešaka na F7. Ovdje je po kompjuteru bolje bilo odigrati D4 direktno i uzeti na F4, ali nisam bio siguran da li nakon skakač G6 možda on već dolazi do dobre pozicije jer brani ovog pešaka i posle skakač C3 već je beli bolji, a to je u kraljevom gambitu jako ozbiljna prednost, zato što i pored žrtve pešaka sada je centar kristalno jasno u beloj poziciji i ovdje nije jednostavno šta crni treba da radi. Cijela njegova poenta konja na G6 jeste da brani pešaka na F4, znači on ne može da se aktivira i zato i ovo jeste problem. Ja sam igrao lovac C4, moja ideja jeste bila da pokušam da iskoristim nerazvijenost njegovih figura, pa da možda ga izbunim da on odigra neku nepreciznost. On nastavlja sa skakač G6, braneći pešaka na F4 što je ok potez, rokada i sada nakon D6, D4. Dobijam ono što u suštini je malo pre u varijanti objašnjeno sa D4, ali ovdje malo bolja verzija za crnog. Ja ipak mislim da lovac sa F8 bi trebalo da se uključi u igru, a pošto sada ne može od pešaka na D6, nije baš jasno koji bi bio plan za crnog. Nakon D4 crni igra lovac E7, razvije svog lovca, ja igram skakač C3 i on rokira. On je završio svoj razvoj na kraljevom krilu, razvio je sve figure, napravio rokadu, ima pešaka više i čini se da nema problema. Sledi skakač D5, ideja je jasna, želim da uzmem na F4, ne može uzeti na F4, znači na primjer ako uzmem na F4, on sada uzme na F4, beli se razvija sa tempom i to je cijela poenta. Zbog toga ja mislim da ovaj potez skakač E7, skakač G6, ako crni ne zna dovoljno precizno, jako dobra šansa za belog. Verovatno iz tog razloga i nije često odigran potez u drugom potezu, to jest u trećem potezu. Znači on igra, moj protivnik umjesto A6 igra C6
i sada slijedi skakač f4. Zašto je ovaj potez greška? Pa jednostavno slabi svoju pešačku strukturu, više ne može da razvije skakača na c6 i umjesto da se fokusira na razvoj, recimo da odigra potez lovac e6 ne dozvoljavajući mi skakač f4, sada crni igra c6 i više nije tako jasno da li on ovdje ima dovoljno dobar razvoj. Čini mi se da je baš u problemu sada zato što beli ima jakog lovca i konačno do izražaja dolazi beli pešački centar. Slijedilo je skakač f4 i sada lovac g4. Ovo je aktivan potez, stavlja lovca na solidnu dijagonalu, ali ne radi ništa jer je ovaj skakač na f3 branjen više puta, čak 3 puta dok ga lovac napada samo jednom. To ovdje ne donosi crnom neku posebnu prednost, šta više stavlja ga u još podređeniju poziciju i da vidimo kako se partija nastavila, uslijedilo je h3, lovac c8, moj protivnik se čak skroz nazad vraća. Evo recimo da se on vrati na d7, što na prvi pogled nije loš potez, problem je što sada gdje će konj sa b8. Skakač sa b8 ne može nigdje da se pomeri, i sada beli može recimo da prebaci figure sa, na primjer, dama e1 i dama g3 i zato on igra lovac c8. Ja sam igrao lovac b3, moja ideja jeste bila da sprečim neko b5 sa tempom, čak i d5 sa tempom i mislio sam ovaj lovac na b3 radi odličnu stvar, zato što non stop pretim neke maske po ovoj dijagonali, tako da crni nije baš u izglednoj poziciji. Ovdje je slijedilo a5, sada a4, ne dozvoljavam a4, gdje bi tu crni postigao inicijativu. Znači a4, skakač d7, razvojni potez, dama e1. Šta je cijela poenta? Pa beli ima otvorenu f liniju, što je jedna od jako bitnih stvari u kraljevom bitu i ideja je da se zauzme ova dijagonala, da se crni stavi pod pritiskom i možda u nekoj budućnosti direktan napad na kralja crnog. Ono što ovdje hoću da naglasim jeste da ovaj skakač na g6 je ostao ovdje već nekih 7-8 poteza, nema nikakvu svrhu i kao što možete vidjeti crni je već u ozbiljnom problemu. Slijedilo je skakač f6, što je prva ozbiljna greška, pozicija je sada dosta bolja za belog, a vidjet ćemo i zašto. Skakač g5, ja sam ovdje propustio redoslijed poteza. Glavni potez je uzimanje i nakon uzimanja na g6 sada skakač g5. Sada preti na f7 i dosta puta sa dama h4, dama h7. Ovdje crni vjerovatno ne može ništa da uradi. Njegov glavni problem je to što nema kako da otera ovog skakača sa g5. Skakač sa f6 može da bude lako eliminisan pošto imam topa na f1 i ovdje beli stoji dosta bolje. Ali ja sam to propustio, odigrao sam skakač g5, potrošio sam 12 sekundi i pogrešio sam, on je propustio, trebao da igra skakač f4 i nakon lovac f4 verovatno neko h6 ili čak i d5 gdje zatvara lovca sa b3. Kao što možemo da vidimo, samo zbog jednog redoslijeda poteza situacija bi bila potpuno drugačija, ali moj protivnik na sreću to nije video. On je odigrao potez d5 i propustio svoju priliku da se odbrani. Ja sam odigrao e5 razmišljajući to je to, pozicija je super. Međutim, moj protivnik je ponovo mogao da uzme i nakon uzimanja na f4 sada on ima prelep potez skakač h5. Gdje sada napada lovca na f4 i preti da uzme džabe skakača na g5. Lovac sa b3 je zatvoren, tako da je beli izgubio bilo kakvu šansu da direktno napadne crnog, ali moj protivnik u brzini igra skakač e8, on za 1 sekundu povlači taj potez i to je trenutak od kada crni počinje da ima ozbiljne probleme i konstantne probleme.
Ja sam uzeo na G6 konačno i sada nakon HG, što nije najbolji potez, vidjet ćemo i zašto, bolje je bilo uzeti FG. I nakon top F8, LF8, crni ima malo zabačene figure na 8. redu, verovatno beli treba da se razvije pa da nastavi sa nekom igrom po F liniji, ali makar jedna stvar sa strane crnog jeste što on verovatno može posle lova C7 da napadne skakača na G5, da ga otera i da njegov kralj bude bezbedan. Ali on ipak ne odlučuje to da odigra, on odlučuje da igra HG i kao što smo ranije vidjeli, sad se otvara prilika po H liniji. Ja imam 57 sekundi, odlučujem se da igram dama G3 za sekundu, čak ni ne razmišljajući i ne uzimajući u obzir ovaj motiv sa dama H4. Jako velika greška, jako je bitno u šahu zastati i kada vaš protivnik ima pasivnu poziciju, promisliti koji bi bio najaktivniji potez u poziciji. Tek kada zaključimo da taj potez koji smo mi htjeli, koji je navodno najaktivniji, nije najaktivniji i najbolji po nas, onda tražimo nešto drugo. Ja nisam ni to uradio, nego sam brzopleto povukao dama G3. Na moju sreću, crni je već toliko pasivan, njegove figure stoje jako kritično da beli ništa ne gubi sa ovim potezom. On igra skakač C7 jako brzo, pokušavajući da igra na moje vrijeme. Nije shvatio ovdje da ovaj konj koji stoji na G5 već nekoliko poteza i koji je ranije najavljivo da će doći na G5 mora da bude oteran. Znači F6 je jedina odbrana i nakon skakač F3, vjerovatno sa nekim razvitkom lovac F5, sada crni stoji solidno. Naravno tu postoje neke ideje, ali on ipak može da se odbrani. Umjesto toga sledilo je dama G3, skakač C7, crni hoće skakač E6, ali uskoro ćemo vidjeti da je ovo jako spor potez i zbog kralja nije dobra ideja u ovoj poziciji. Dama H4, konačno sam video najbolju ideju, pretnja mata na H7, na primjer ako crni odigra neki potez topa 6, mat. I sada ovdje lovac G5, lovac G5 i sada dama D7. Beli dobija lovački par, glavna prednost jesu crna polja, lovac dominira, crne figure se baš i ne proslavljaju. Ja igram C3, samo pokušavam da povežem svoj pešački lanac u centru. Moj protivnik igra skakač E6, preti da eliminiše tog jakog lovca gdje bi imao solidne šanse da drži poziciju. Nakon lovac C7 ja zadržavam lovca i nakon top E8 sledilo je lovac D6. Moja konkretna ideja jeste bila da ovaj lovac možda ima neke ideje na D6. Druga stvar, nisam imao gdje da stavim tog lovca, tako da je ovo bilo i najlogičnije, a i najbolji potez u poziciji. I sada sledi moment gdje moj protivnik igra B6, pokušava da razvije svog lovca na A6, ja igram lovac C2 i sada on igra potez C5, fokusirajući se na centar, ali ne preti ništa. Ja uzimam na C5 i nakon BC5, ovo je ključan moment u partiji, pogledajmo poziciju, crni kralj na trenutak čini se da stoji odlično, beli lovci su ok, ali nisu ništa posebno, makar na prvi pogled. Ukoliko zastanemo na moment, vidjet ćemo da se crni nije razvio kompletno. To je jedan od glavnih razloga zašto u ovoj poziciji beli može da uzme u obzir nešto što je žrtva topa na F7. Kada vidimo da u poziciji ne postoji dobra prilika za razvoj našeg protivnika ili on kaska u razvoju, tada je potrebno razmisliti o neočekivanim potezima ili nekim potezima koje naš protivnik ne može tek tako da predvidi, pogotovo u blicu, ako imate vremena naravno. Ja sam u ovom momentu imao 44 sekunde, ali jednostavno sam osjetio da, pošto se on nije razvio, ovdje beli ima nešto što se zove inicijativa. Inicijativa u šahu omogućava brz napad i usporava vašeg protivnika, da vaš protivnik ne može da dođe do igre, što znači neko kontranapada, a u većini slučajeva kada napravite inicijativu, vaš protivnik je prinuđen da se brani.
Top F7 je najjači potez i briljant potez, zato što crni nema dobar potez ovdje. Otvara se kralj, na prvi pogled šta ima veze, dama F7, međutim sad top F1. Ukoliko vratimo malo poziciju, vidimo na primjer kralj F7, ovo nije moguće zato što nakon top F1, sada crni mora da igra kraljem na G8, prinuđen je, sledi lovac G6 i nakon dama H7, kralj na G8 je jednostavno u velikom problemu. Znači to je glavni problem njegove pozicije, njegova F linija i otvoren kralj. Umjesto toga mora da igra dama F7, nakon čega je sledilo top F1 i sada praktično ista ideja. Morao je da da damu, recimo da ponovo vrati damu bilo gdje, čak i da proba nešto sa dama A7, opet lovac G6, čak i gore u ovom momentu i dama H7 mat je praktično neizbežna situacija. Umjesto toga moj protivnik uzima topa, sledi kralj F1, gdje beli sada ima lovački par, damu, protiv dva topa i pešaka više. Ono što je jako također loše u crnoj poziciji jeste otvoren kralj, pešak na G6 visi i crni se nije razvio. Mislim da je razlog ovog poraza za crnog zato što je lovac na C8 cijelu partiju ostao nerazvijen i to je jednostavno dovelo do katastrofalne pozicije i katastrofalne partije, nažalost, po mog protivnika. Nakon toga on je probao da se brani sa skakač F8, ali evo sada nakon lovac C5, lovac F5, lovac B3, top E5, lovac D4, jednostavno razne taktike dolaze u poziciji, on je nastavio sa lovac D3, kralj E1, top F5, ja sam sada malo sklonio kralja ako je to totalno nepotrebno. Vrlo bitna stvar ovdje jeste da beli ima crnog lovca. Crni lovac brani maltene sva crna polja. Potencijalno ili u ovom trenutku to nije bitno, bitno je da on štiti belog kralja. Ono što je jako loše po crnog jeste što njemu fali crni lovac i kada bi ga on recimo imao umjesto skakača na F8, vjerovatno bi crni tada imao bolje šanse da napravi neku akciju, međutim ovdje je jako teška pozicija i sada je sledilo lovac E4, dama E7, propustio sam priliku da uzmem na E4, gdje sada ovdje po dijagonali ne može crni da uzme zbog maski. Dama E7, top F7, dama E5, baš smo bili u problemu sa vremenom i beli i crni imaju po 18 sekundi, ali nakon neke brze igre sledilo je CDP, skakač F6, D6, zanimljiv potez, crni ne može da uzme damu zbog maske na G8 i nakon lovac D5, lovac D5, dama C5, konj F4, lovac E5, pozicija je dobijena, ali smo jedan i drugi bili u žestokom cajtnotu, ja sam ipak uspio da doguram pešaka do 7. reda, što je vrlo opasan pešak. I sada u svakom momentu crni je u obavezi da brani pešaka na D7 nekom svojom figurom. Čak i da ja ne prijetim da ga promovišem, u svakom momentu mora da vodi računa o njemu i to je razlog zašto je ova pozicija dobijena. Da recimo nema ovog pešaka, vjerojatno bi crni imao neke šanse, ali pošto je pešak na D7 tu jako je teško bilo šta očekivati. Ja sam sada malo i pogrešio u toj vremenskoj iznudici, ali to u suštini nije bitno. Nakon nekoliko poteza i jedan i drugi smo pravili greške. Desilo se to da je beli ostao, da sam dobio partiju tako što je crnom isteklo vrijeme. Tako da ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali u partiji, a u opisu linka, ukoliko vas zanima, imate Kraljev Gambit kurs na srpskom sa sve tekstom, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav!